इराबत सोशल वर्कर अमोइना पोलखी हाइबसी महाकी पुंसिगी चथरकपा थबक थोरमसिंगना मयेक सेंगना उतले मणिपुरदा अनौब अहोंब खुनाई अमा सेमगतनबगी थौरांग चंगसिलकपा मतमदा लाइरिक हैबा यामना मरुनी हाइबसी महाकी अचेतपा थाजबने मतम मदुगी प्रजासिंग इम्फालगी मयोल खरदा अनौब एजुकेशन की मंगाल खजिक फंगलबसु मणिपुर सिन थुंगना हौजिक लैरिब खुनाई असिगी सक्तम ओइरम्ब नत्ते समना हाइरबदा मणिपुर की वांगमा मपान लेबाकता लैखिबा मरी मता मरुप मपांग सिंगना चिठी थारकपा मतमदा पाबीनब लैरमदे थारइब चिठी अदु करी पाव ओइरिगदगे हाइबसी खंगनिंगब महौसाने पाव अदु खंगनिंगबगी लांगतकनरबसिंगना अराप खुंगंग सिंगदगी चेंगजेनगा लोइनना चिठी अदु पूरगा अखंग अहि सिंग थीरगा पाहल्लुनबगी दमक इम्फालदा हाइगतनरक्तुना अहिंग यारेक्तुना लैरगा पाहन्नरम्ब मतम ओइरमे मतौ असुमना मित उरगसु उदबगा चप मानबा यामना तोन हिंगब खुनाई अदुगी सक्तम ओइरमे हाइरिब मतम असी लाइरिक तमनिंगलबसु तमफम स्कूल लेरमदे तंबीनब ओजा लेरमदे लेबाक की कोनुंग इम्फाल असी फावबदा अककनब कुछ प्राइमरी दगी पास तौरकपा छात्र सिंगदगी निफुदंग खंगतलगा जोनस्टोन स्कूल द मिंग चंदुना तंबा फंगहल्लमे मिंग चंब फंगौदबा अतई छात्र नहारोल सिंग तमनिंगब कया कंगाउनदुना लेलिब सक्तम मदु उबदा स्कूल अमा लिंखतनबगी थौरांगी लमयानबा श्री राजकुमार बीरचंद्र सिंह चेयरमैन ओइरगा इराबोट श्री इरोम चंद्रहास सिंह अमसुंग श्री गोकुल चंद्रन सिंह लोइनना कमिटी अमा सेमदुना मादर क्लब हाइना मिंगथोनदुना लिंखतखि क्लब अदुगी थौरमगी मरुओइबा थबक्ति लाइरिक तमनिंगबा नहारोल सिंहबु स्कूल लिंखतुना तमहनबनी क्लब की मेंबर सिंह अवा अना खांगदुना मसागी ओइजब थादोक्तुना स्कूल न फिबम चाद्रिब फावबा तोलोब लौदुना छात्र नहारोल सिंहबु लाइरिक तंबीरमे इराबत मसामक ओजा ओइदुना छात्र नहारोल सिंहबु लाइरिक तंबीबदा अचौब थौदांग लौरमे ओजा ओइबदा थोइदोक हेंदोकना मतिक मगुन लैबा छात्र सिंहबु लाइरिक हैहनिंगबगी वाखल न मांगदा थमलगा तंबीबा मियोय ओइरमे महाकी छात्र सिंहगी मनुंगदा मिस्टर ए दाइहो एक्स एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर श्री लेमपोकपम गुनी सिंह एक्स कमिश्नर ऑफ इम्फाल म्युनिसिपल बोर्ड न सिंहबा थोइदोकना सिंथानबा याय हाइरिबा मादर क्लब अदुदा मैट्रिक फावबा छात्र सिंहबु तंबीदुना मैट्रिक थाहनखि अनौबा अहोंबा खुनाई अमा पुरकनबा थौरांगदा एजुकेशन ना मंजिन थाना चली हौजिक मतमगी चुरचान हायर सेकेंडरी स्कूल असी मादर क्लब न हुदोखिबदगी समथरखिबनी मतम मदुगी खुनाई अदुदा नुपी लाइरिक तंबसी यामना हंगोइनरमे उन्थोकपने मिनोक चाव खुनाईनी नुपी लाइरिक हैहनबगी लंबीदा इराबोट न चौब थौदांग लौदुना मतम मदुगी खुनाईदा युमथोंग खुदिंग लाइरिक तंबा याबा लैसाबी मचा सिंहबु लाइरिक तमहन्नबगी दमक ममा मपा सिंहदा लाइरिक हैहनिंगबगी वाखल पुकनिंग चिंगसिनबगा लोइनना निंगोल सिंहबु स्कूल थारकनबा अचौब कैंपेन अमा चंगसिलमे मतम मदुगी खुनाईदा नुपी सिंह लाइरिक तंबबु तिनसित माइसित नरमबदु इराबोट के वेल कनबा लमजिंग अदुना तपना तपना नुपी मचा सिंह लाइरिक तंबा हौरक्खि मतौ असुमना नुपी मचा सिंह नोंगमा नोंगमगी महिरोई सिंगी मसिंग याम खलकलमे अमसुंग मदुगी मतुंगिना नुपी मचा सिंह तगी ओइबा तोंगानबा स्कूल अमा लिंखतुना लाइरिक हैहन्नबगी दमक अचौब थौदांग अमा लौरक्खिबा मियोइने लाइरिक तंबता नतना नुपी ओइबगी चटनलोनचट इमुंग मनुंगी सिनफम फिसा लोनसाना चिंगबा खुद सा हैबगी थबकता ताकपी तंबीदुना लमजिंग बिरम मिसक अमा सुवैरक्खि खुनाई अदुदा नुपीना लाइरिक तंबदी लाइरदना नुपामकना तंबदा खनरंबा मतम मदुदा महाकना नुपी लाइरिक तंबगी वासी कन्न तक्सिंदुना इरम्मे अंग्रेजी स्कॉलर अमने इरम्बा वन एजुकेटेड मदर इज वर्थ 100 मदर हाइबा पाउजेल सिमियाम द संदोकलमी महाकना हाय नुपा तबु लाइरिक तंबीगदबनी नुपी दि लाइरिक तंबीबा यादे हैहनबा चुमदे हाइबसी
Veda Sastra Amattada Sulairamgani Ningde, Yamna Chukti Laibawani, Mahakna Iram Libasing si Paruraga, Irabat, Taseng Namak, Matamadugi educationist, humanist, Amasung moralist, Amagi, Chap Chaba Magun Chen Banupa Mani Hainingi, Matawasumna, Matamadugi Kunaya Duda, Lyric Haihanbagi Mangalama, Nupi Nupa Kaktana Pibiramba, Lamjing Lamba Lamyan Ba Irabotni, Mahakna, education gi maramda mahakki hobadagi punsigi aroiba phawba miyamga hen phadana mipum khudingmak lairik laisu haibagi lamjingda atat akham naidana chingshillame manipur da natana kha nongpok asia gi laibak miyam amasung khungang gi laumi marakta lairik haibagi compulsory education gi kholaw lokhattuna manipur gi atai mafam khudingda Sangstan lingkhattuna laumi marakta Krisik Sabha lingkhattuna khungang khuding makta Krisik Sabha gi volunteer amatang bulairabadi mafam maduda school lingkhattuna lairik tambiba haibasi mahakki sinpham oirami chumnagi school lingkhatlagasu tokte satra khombagi achauba campaign khungang gi angang singi mama mapa singda changduna masa singbu lairik haihanningbagi pukning chingsanba Oza singi tolo pinaba school gi fan semgattuna achauba ihau ama changsilame school sang saba school gi furniture lainabagi honaba asina singbagi thabak sing asiga loinana adult education gi matangda sayol amagi manungda nongmada pung maridang tamnaba nupa nupi khaktana lairik tambagi achauba khongjang kaya changsinduna achauba mayol puraknabagi lambida education haibasi asukki matik maru wai haibasi irabot na miyam da khanghaning ba wakhalon chumnagi manipur da tanate kasar amasung kabu leibakta maitai tabalamdam khungang khudingi miyam maraktasu lairik tamba haibasi asukki matik maru wai haibasi achauba campaign changsinduna miyam da khanghanke masida sunattana manipur amasung mapan leibakta Manipuri imalona lairik tamba huduk lam leba sisu jananeta sinani asigum laba chil laba thaugai marak asida irabat mahusa lairembigi chel matungina mayum makai pan bagi lambi da changsilame sana lebak manipur gi manipureswar maharaj sar sursan singh pokmin naba mayam bungton Sri Ras Kumar Chandrahas ki mazaibe mahal Srimati Raskumari Komdon Sana Devi Buluhongduna Punsigi Loinabi Oiki Mamak Ibungo Haiba Mingtol Pangki Mamak Ibungo Amagi Magun Matam Madugi Misam Prajamana Mamang Tubat Chat Pangam Naramdaba Asuki Matik Achawa Sangam Oibagi Asuki Matik Ikai Kumnabagi Wang Labatak Taleram Bakunaini Mamak Ibungo Amo Oibagi Ikai Kumnabadungak Poina Manipureswar Maharajna Mahakpu Manipur State Sadar Panchayat member haptuna lebak ke angam mathau gi thak ta leihenki Fauzadari amasung Devani kaya oine leiba Pisarpati gi phambai da phamduna lebak ke achum maran gi wayen toba yauramki irabot ki thagi tolop lupa kuntra amadi laucha pari kun mangane khazana thidana charami masigi mathakta mazaibe magi awun lau Panchayat member amadi mazaibe magi manai masal kaya gi thogan tawduna palami irabat nongmadi mina mitha nabiram daba pitat patat pamacha magi ni haibada lauri yumpham mayum makai aseng ba leijadaba palefam khangdaba punsi masina leibak ki angam mathau awang bathak ki bicarpati lebak ki wayal sangda angakpani mioi bagi taibang ichel Nikhil Hindu Manipuri Mahasabhada Irabat Miyoi bana yum masage haina khalakpada ahan mamaktada sagadoriba yum madugi drawing changadaba machak mapot machai mangjauna na langsinduna thamba haibasi maruiba thabakni haina lawi lan ama thengnaba tarabadi lanmi semgatpa khusukulai langsinba michang khomba haibasi hen fadraba tawdaba yadraba thabakni irabot mahaki rasniti gi wakhaldi miga manaba khenaba thamdaba inau nauba awonba khunai socialist society ama semgatuna
ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯂꯝꯕꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤꯗ, ꯍꯨꯝꯅꯤꯗ, ꯊꯥ ꯑꯃꯗ, ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯉꯝꯂꯛꯇꯦ꯫ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯥꯑꯣꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯅꯣ? ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯍꯪꯖꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯂꯤꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟ ꯆꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯈꯔ ꯄꯟꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯪ ꯁꯣꯛ 1904ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯟ, ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯖꯣꯟꯁꯇꯣꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯂꯤꯉꯩ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯈꯣꯏꯖꯦꯜ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯥꯖꯈꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯂꯤꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ, ꯑꯔꯊꯅꯤꯇꯤ, ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯃꯥꯖ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯗꯣꯜ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯝꯗꯦ꯫ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯍꯪꯒꯠꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯚꯥꯔꯠꯁ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯁꯥꯝꯔꯥꯖ꯭ꯌꯕꯥꯗꯀꯤ ꯂꯣꯏꯂꯝꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯂꯝ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯖꯥꯇꯤꯌ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯁꯤ ꯏꯪ ꯁꯣꯛ 1935ꯅꯤ꯫ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ इहान हानब सभापति अदु ब्रिटिश मसा साहेबनी। ममिंग A.O. ह्यूम कौई। मतौ असुमना मणिपुर की राजनीति दोल अमा लिंखत्कदौरिबा सिबु मणिपुर सरकार की पेनगदौरिबा मवोंगदा पुखत्लगा मालेम असिदा लैरिबा मैतै पुम्नमक्की लिसिंग अमगी मनुंगदा अपुनबा सक्तम अमा पुरक्नबा लंबीदा धर्म की मिंगथोलदा लिंखत्तुना मदुगी प्रेसिडेंट मणिपुरेश्वर महाराज पोयहनबा लंबी असोमदा संगसिल्लबदी महाराज की सना पुकनिंगना पेनबीबगा लोइनना यारक्कनी अमसुंग थबक असिदा माय पाक्कनी हाइबगी अचेतपा थाजबा थमलम्मी। सभा असिगी थौरम परेंगदी धर्म की मिंगथोलदा निखिल हिंदू मणिपुरी महासभा हाइदुना सभा अमा लिंखत्नबगी थौरमदा चंगसिनबा हौरक्खी। महासभा असि लिंखत्नबगी खोंजंगदा इराबोट महाकना लुचिंगदुना महाकका लोइनबा मणिपुर की मसक नायरबा मियोइसिंग सर्वश्री सोरोक खाइबम थंबौसिंग, नोंमाइथेम थानेलसिंग, हिजम अंगांगहलसिंग, हिजम अंगौबसिंग, लौरेंबम कामदेवसिंग, लोंगजम निंगथेम जाउसिंग, हुइद्रोम बिरहरी सिंह, दामोदर चंद्रपाल सिंह अमसुंग तखेलंबम दामोदर सिंह हाइरिबा भद्रलोक सिंह असिगा लोइनना फुराई लाटपम अतोम बाबू देव शर्मा विद्यारत्नदा नुमिदांग चलगा वा हंगलमे। अय्या ख्रिस्ताब्द 1953 इंग हंदक्की फाइरेनगी निनी पानबसिदा सना कोनुंगदा अखोई खरा लाक्चगे। मिरैबाक्ता खुंदा लैतादुना लैरिबा मणिपुरी इजाति खुदिंगमक सिरजुत सना याथंगना कौबीदुना अचौब सभा अमतंग फमनबा थौरांग तौबियु हाइना श्री चरोंदा हंगतचगे। मदुदा अय्यासु याउबियु हाइदुना वा थांगलमी। श्री दिजमनी देव शर्मा, श्री अकोइजम अमूबी सिंह, खुमनथेम मुहिंद्रो सिंह, श्री ललिता माधव शर्मा, श्री बंक बिहारी शर्मा, श्री सोरोक खाइबम ललित सिंह, श्री मुतुम जुलोन सिंह अतई मतुंग इनबा खरा मसुलोइनना सना कोनुंगदा लाक्तुना स्पोर्ट्स की मी 30 रोमगा मणिपुर सना कोनुंग मनुंग कंगजैबुंगी तोमाल मखोंगदा श्रीजुत महाराज लेंथोरक पंगाइदुना लैरगा मणिपुरेश्वर महाराज सार सुरसान सिंह लेंथोरक पगा मयाम चप मानना खुरुमजखी। लोइनना इराबत का लोइनना लाकमिन्नबा पुम्नमकना मतम मदुदा महाराज हंगतचखी। सिरजुत इबुंगोगी सना हक्तक असिदा मणिपुर की वांगमदा मिरैबाक्ता खुंदा लैतादुना लैखिबा नबुदौ सिंगी सना हक्तकता अमदी अवा लांदा चही 8 खुंताखिबा मतमदा लानगाइदुना लांजेन्नखिबा खुंदा लैताखिबा इजाति की मैतै पुम्नमक अमुक्तंग खोमजिनबिदुना मणिपुरी जाति पुम्नमक्की ओइना सेमगत सागत पिरमु अमसुंग नुंगसीबगी लंगला चेतना पुनसिनबिदुना लमजिंगबिरमु हाइना सिरजुत हंगतचखी।
matang asida Sirijutna ngaihaktang sana wakan tauraga harau tayamna Sri Atom Babu Sarma Vidyaratnada mayamna hairibasi afaba numit ama yenglaga aingonda ngasimak khanghallo masi haina sanaya thang takpirame kudak adumaktada ing sok lising amaga chamapan kunthra mari ingi me kuntrana khwairi hena phaba numitni haina hangat chakhi Nikhil Hindu Manipuri Mahasabha si Shri Yukta Manipureshwar Maharaj Sar Surasan Singh KCSI na Sabhapati ki phampham lang da lengsin miduna sok lising amaga chamapan kunthra mari me kunthra kalen gi tara taret ni pan ba irai numitta sana konung gi ras mandalda ahan ba avivation famki avivation na resolution kunithoi taki irabat Nikhil Hindu Manipuri Mahasabha gi ahan ba avivation phamnabagi reception sabhapati ni avivation asi mai pakna pangthoknaba thaurangda karigumba amatta sarak sihandanaba ningthina sinkirame Manipureshwar Maharaj Sar Chursan Singhna Sabhapati amasung Irabutpu General Secretary oina khanduna member tarataret ki working committee ama avivation naduna semduna thamlamme Irabut tek ta kaidana malem masida leireba Manipuri singi apunba mapangal kanba sabha ama lehanba ngamlakpasi mahakki punsigi thoram pareng yatuna sangsilakpa khongjangda achaubo mai pakpa amani haina loramme Mahasabha sina matam madugi dharmagi mingda watlam nairamba lairaba praja miyamda awaba chaitheng piramba pokpadagi awaba potlum kokthong puduna lakpa mipum khudingmak kharatta oirabasu tapna tapna kokhanba ngamgani haibasi mahakki achetpa thajabani mataw asumna malem masida leiriba Hindu Manipuri pumnamakna yawba yaba dharma sangsthan amagi mingtholda Nikhil Hindu Manipuri Mahasabha haina kauraga Irabot ki lamjing makhada mapangal kanba achauba rajniti dol amalingkhatki Mahasabha sina Manipurda rajniti dol ahanbani Manipur gi ahanba mapangal kanba rajniti dol ama Irabot naluchingduna lingkhatle haibada landre Nikhil Hindu Manipuri Mahasabha gi thauram parengi maru oibadi malem masida leireba Manipuri maitai pumnamakpu khongul liraga lipun amat oina pun sinduna mara chetpa mapangan kanba jati phurup ama ningkha tamna leibani thauram masigi matungina Manipur gi mapanda mireibakta Manipuri singna khunda leita aduna leiba mafam singda chattuna Mahasabha phamluna ba thaurang paikhatlami Nikhil Manipuri Mahasabha gi anishuba avivation Assam Pradesh ki Kasar Zilla ki Silsar Tarapur da ing sok lising amaga chamapan kunthra taruk January kuntaruk tagi kunthra phawba chinglemna yamna mai pakna pangthokki ahum suba Nikhil Manipuri Mahasabha gi avivation Brahma Lebaki Mandale Saharda ing sok lising amaga chamapan kunthra taret ki February kunipan dagi March ani phawba mai pakna pangthokki Mataw asumna mireibakta chatuna Nikhil Hindu Manipuri Mahasabha gi avivation phamluraba matungda malem masida leiriba Manipuri pumnamakki khongul liba loiduna Manipuri jati asi mara chetpa pangal semba loire haina irabot na lauki Nikhil Hindu Manipuri Mahasabha si rajniti dol amoina songthokpa si matang sare matik chana mapangan kalle haina revolutionary asina chetpa thajaba mathamlamme Mahasabha lingkhatringai mamangdagi hauna mahakki aningba amagi lambi da changsilakpa voluntary organization pumnamakka Mahasabha ga mari yamna phajana thamduna tengbang naraga lai Mahasabha na yumpham oiba voluntary Mars organization sing adudi Satra Singhi Scout Seva Samiti Manipur Praja Mandal Manipuri Praja Sammelini Manipur Krishik Sabha Manipur Praja Sangha Manipur Mahila Sammelini Manipur Satra Sammelini Manipuri Sahitya Parishad Manipur Dramatic Union Manipur Town Club Imphal Reading Club Manipur Primary Teachers Association Manipur Students Federation All Manipur Youth League Manipur Communist Party amasung Red Card ni asida natana
अचेत पथाजब मरुप ऑर्गेनाइजेशन की मनुंगदा तांगखुलोंग, कुकी नेशनल असेंबली, कबुई एसोसिएशन, खुलमी यूनियन, मिजो यूनियन अमसुंग मैतई फुरुप असिना चिंगबनी। येंगदौबदी ऑर्गेनाइजेशन सिंग असि नोंग मनिनीदा हेक्ता लिंखत्खिबा नत्ते। सिनफमगा चानबा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अमसुंग पेंदबना थल्लबा प्रजा मयामना पालिबा सरकार अदुगी मायोक्ता हौबा इहौ चंगसेलक्पा मतमदा इहौ मनुंगदा लिंखत्खिबा ऑर्गेनाइजेशन ngaktani matam amasung mafam chana ihau sagatpa organization linkhatpada thoidokna hei singba revolutionary amani nikhil hindu manipuri mahasabhana rajniti dol oiraba matung phawda revolutionary mahakna linkhalakpa amasung mari thamlakpa organization mayam asina mahakna changsilakpa lanjang khudingmakta revolutionary lanmi amagi thodang loduna chakminnarakhi marup mapang oina amasung chetna loinarakpa tribal organization na chingba pumnamak irabot ki matungna leptuna yeknabagi mayokta leitum amatang khullaga langba yaurakki haibada haimanba thoktraba wahaini matang asida panba yai madudi निखिल हिंदू मणिपुरी महासभा से इरावत किलमजिंगदा राजनीति की लंबीदा तपना खोंदाब हौबग लोइनना नाकन सोमदना भारत छिनबथुंगना महात्मा गांधी की लमजिंग मखादा थुमखोंग आंदोलन बरदाली सत्याग्रह आंदोलन असहयोग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन सिंब मखल कया के आंदोलन भारत छिनबथुंगना हौरखी महात्मा गांधी की अहिंसा आंदोलन दनतना ब्रिटिश सरकार की मथक्ता खुलाई पाइदुना मूवमेंट सगलखिबा भगत सिंह खुदीराम की लमजिंग मखादा पंजाब अमसुंग बेंगोल चिंगबा भारत की मफम कयादा खुलाई पाइबगी लालहौ हौरखी हौरइबा लालहौ अदु नमथनबगिदमक्ता ब्रिटिश साम्राज्यवादना भारत मचा लिसिंग खुजिंग मोइदुना फारगा विचार तौदना जेल थाजनखी भगत सिंह खुदीराम न चिंगबा फारसी तौदुना हाथखरे आंदोलन मतेंग पांगी हाइदुना सरकार की कर्मचारी मसिंग लांगमदना थबक्तगी लौथोखरे आंदोलन नमथनबा ब्रिटिश साम्राज्यवादना अकनब रिप्रेशन लौरखी जलियांवाला बागता ब्रिटिश लानमी की मकोक जनरल डायरना प्रजा मियाम की मीटिंग अमदा मार्शल लॉ डिक्लेयर तौदुना नोंगमई अमसुंग मेचिन गन्ना कापतुना मियोई मसिंग खंगदना हाथखरे अदुबु निंग तंबगिदमक्ता हौरक्लिबा इहौ अदुबदी नमथबा ngamkhide ahoina dum achak pamaida ghi haijanbagum thokhi matam asida irabot ninghannaba tawdana anai langi fizol gandhi tupi uplaga biplavi slogan bande mataram lauduna swadeshi andolon da khongdarakle manipur dasu bilati pot sijanadana iraiba ki pot sijanabagi akanba andolon बिप्लवी महाक की लमजिंग मखादा चंगसिलखी इराबत महाक की अमसुंग महाक की नुपी मजाइबे मगी सिजिनरंबा फिरोन अमसुंग इमुंगी अके अमौ सिजिनरंबा पोत चै पुमनमक चैराप ममांग द पुथोक्तुना मई थाखी मतम मदुदा मणिपुर असुमना तौबसी महाक मथंदने मदुगी मतुंगदगी मसामक अमसुंग महाक की नुपी महासभा की कर्मी अयाम्बा अनाई लंगी फिजोल अमदी इरेबाक थोप पोट सिजिन्नबा हौरखी।